Bismillahirrahmanirrahim. Nafiullah Hazret, evvel üzeriz bilen tanıştırıp gitseniz idi. Men Nafiullah Aşırov bulamın Aziya, Rusiyanın Aziya bölügi musulmanlarının dini idarasının reisi müfti bulamın. Nafiullah Hazret, mine kişiyenekte bir motor ettiniz. Kilesi yılda bitinde Allah buyursa, özümüzün bulgarımızda İslam dini kabul edilen 1100 yıl bulaşak. Mine siz bu şaganı şu Aziya ölüşünde Sibir'de de bilgiler ötege jinasız mı? Bunun için sizge Tataristan'dan, Tatarlardan, halli kişilerden, Tatar'ın halli yiğitlerinden indiye gidem gerek. Şunu bilen başlayalım onu. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette ol 1100 yıl İslam dinini kabul etti, ol her bir Tatarga kağıla ol. Ne için desek, biz bitinde Sibir'de yaşasak da Kazan'da, Astrakhan'da bulsun, Kırım'da bulsun, biz kaçanda bir devlet, bir zor büyük devlette yaşayan halk bitinde biz. Şunun için elbette ol bayram bütün Rusya Tatarlarına, en birinci elbette Tatarlarına katışlı. Ne için desen? Çünkü bizim yerlerden çıkan, bizim yerlerge kilgen onlarsa. Şunun için o Sibir'de elbette anda büyük tarihli mescitler var. Anasın Sibir'nin, Sibir Hanlığının özünün tarihi var. Anda mana neçeme anda yüzyıllar elik din, İslam kilgen. Elbette mana şu bütün izgi urunlarını, izgi yerlerini eğer de elbette kubisi turguzuldu da indi mana Tomski şehrininki büyük din aytik merkezi, mescidi, medresesi başkası elhamdülillah ayakka bastı bugünkü günde. Demirilgen halden son. Sözünüz ne bileyim, yan bayda bir yaxşı zamanda bir meşgul medrese bulgan. Ol medrese işlep giteldi mi yok mu? No, alarda hazır işli elbette 52 zamanda işlegen kebek belki şunday programma bilen tugel, no, niçik bulsa da bir imamlar çığa andan avul mescitleri için. Demek bana şol bütün bizning dini mirasını Tataristan şol programmasına kirirge deyiş. 1100 yıllık tantanasına şu anıngı programmasına kirip tantanalı rəvişdə bütün tübəklerde ana elbette ütkərirge deyiş, hem de anıngı bereketi başka yerlerge de şaşılırge deyiş. Anası bit hazret sır tugul, koy bir mene provokatörler deyip eytim mi? Televizyonda dinimizni, bongodan kelgen dinimizni, dini tradisiyalarimizni kabul etmesek, türlü selefi ağımlar, deyip eytim mi demin radikal ağımlar kelip kırgan ki. Şunun için de biz özümüzün Ebu Hanife mezhebin bongodan kelgen galimlerimizin yolunu devam ettirgetiyiz. Şu medreselerde okuturgetiyiz. Buna kalsa devlette yerden itergetiyiz. Buna bit Bulgar İslam Akademisi iştigal yerden bittiler bit. Putin'in özünün fermanı bilen iştigalda bittiğini sırtugel. Buna kalsa eli hamanda mınaşı yon baylarına da kuzdatta mindemin Sibir Tataristan dibeytiminde dini hizmetleşlik ciddi bitmi kibik. No, bir yaktan elbette biz okudu yağından dibeytelim. Aytik mina Tataristan'na eğer de alsak elbette o Respublika bularak halinden kelgen kadar tırışa indi mina Tatar içtimai mina bütün dünya Tatar Kongresi aytik bu ol bitinde içtimai uyuşma bitinde ol devlet uyuşması tugul. Şunun için halden kelgen kadar alar tırışalar. Lakin biz aytırga deyiş bugünkü günde şuluk Respublika kulamında bulsun, anasın bigrak da endi Respublikadan tış yaşayan Tatarlarga bik ağır vakitlar keldi bitinde. Tel öğrenme meselesi bik ağır aydı hazır. Anasın bizning mana nimada da aytib o'tdilar. Ko'p narsa o'zimizga qog'il. Masalan Tataristonda yaş o'qib chiqqan imomlar distalagan tugul yuzlagan. Ama alar barıp Tataristan'dan çıkıp kaydata hizmet etirge aşık yatmıyorlar. Evet, eğer de tarihini biz alsak, Sibir Hanlığına kaydan İslam dini kelgen, Bukhara-i Şerif'ten kelgen. Demek, andağı Hoca Bahavuddin Akşbandi Hazretlerinin şakirtleri öylerin kaldırıp, şakirtler gene tugul, alimler, hatınların kaldırıp, ailaların kaldırıp, bahçelerin, öylerin kaldırıp, hocalıkların kaldırıp, 1000 yıl, 1000 çakırım, mıngar çakırım yerlerge gitkenler. Hazır indi samolotga otursan 2 saatte jidesin mesela. Elik alar bit yıllab bargan.
Алай булса да алар барып, шул Сибир ханлыгын мусулман ханлыгы иттереп калдырганнар безгә. Әмма без бүгенге көндә өебездән, авылыбыздан, шәһәребездән чыгырга иренәбез. Шуның өчен әлбәттә менә ул ягы да бар әле. Фидакарьлык җитми. Әмма әгәр дә инде ярдәм йөзеннән карасаң, әлбәттә, мәсәлән, культур программаларына башка вәгылгә нәрсәләргә ярдәм ителә. Дин яктан артык була инде дини назаратлар күп булгач, ул кадәр һәрбер дини назараты үзен карарга тырыша. Ләкин ничек кенә булмыйк без менә Сибирдә яшәгән татарлар, бербер Казан, Татарстан безнең өчен ул безнең республикабыз, ул безнең үзәгебез. Шуның өчен ул әлбәттә мин уйлыйм ике яктан булырга тиеш элемтә. Татарстан белән без тырышабыз элемтә куярга, һәм Татарстан да хәле булган кадәр кулын сузырга кирәк. Мин дин өлкәсендә эшләгән кеше булгач, шул дин яктан әйтик. Имамлар җибәрү, атузарланабыз менә мәчетләребездә татар имамлар әзәя, кайдан аларны алырга. Шулай. Хәзрәт аннасы менә күп тәгәбез битендә Мәскәү татар штабының кичәсенә килдек. Сез Мәскәү татар штабы белән эшлисезме? Ни дәрәҗәдә хезмәттәшлегез? Мәскәүгә барганда кергәнегез бармы? Аралашасызмы? Юк, әлбәттә аралашабыз. Ул Мәскәү татар штабы ул әлбәттә бер зур, әлегә әйтик, шул татарларны җыя торган хакыйкый бер үзәк булып тора. Ни өчен дисәң, төрле татар оешмалары күп, сез беләсез бит инде. Һәрбер татарга аерым оешма кирәк инде. Әмма менә бу татар штабы Мәскәүдә булсын, хәтта менә монда да безне җыйдылар. Ул анда булган. Анасын татар штабының башка бер аермасы бар. Анда дөрестлектә бүтән сүзләр хакыйкый рәвештә сөйләнә. Әлеге алай булай инде нитеп анда юк проблемалар булса, турадан-тура сөйләнә. Анасын biz бит инде беләбез, үзебезнең организацияләрдә, төрле оешмаларда, бу фикерне әйтик, бу фикерне әйтмәсәң дә була. Татар штабында татар халыгына бәйле булган бүтән фикерне без әйтергә хокукыбыз бар. Дөрестлектә анда шундый рөхсәт тә бирелә. Шулай. Халкыбызга ни әйтсә дип ничек мөрәҗәгать итәр идегез? Халкыбызга әйтик сүзләрегез бармы? Әйтегез әле. Бер яктан без татар халыгы безне ничек кенә таркатырга тырышсалар да, ничек кенә безне бүләргә тырышсалар да, бер милләт, без татар халыгы. Ни өчен без аны, мәсәлән, магрурлык белән ул исемне үзебезгә алабыз? Чөнки без бүтән дөньяга Россия күләмендә генә түгел, бүтән дөньяга танылган зур, бөек дәүләтләре хуҗасы булып яшәгән татар халыгыбыз. Шуның өчен biz әгәр дә аннан ваз кичсәк, кем булып калабыз без? Бер мискин әллә ниндәй кабилә генә булып калабыз анда. Әйтәйек, Мишәрме, башкамы, Типтәрме, Тегеләйме, Фәләнме, Сибирме, кем аны белә? Беркем дә белми. Әлеге нимәләр, элекке заманда кабиләләрдән халыклар, нациялар оешкан. Без хәзер инде нацияны кабиләләргә бүлеп бетерергәме? Шуның өчен ул бер яктан, әйме. Икенче яктан ата-бабаларыбыз безнең элек үзләрен татар дип санаган. Шуның өчен ул безгә аманат булып күчкән исем. Татар дигән исеме безгә аманат, ата-бабаларыбыздан аманат булып күчкән исем. Ул исемне без үзгәртә торган булсак, шул ата-бабаларыбызның аманатына хыянат кылган булабыз. Инде беләсез бит инде хыянатчыны Аллаһ Тәгалә яратмый. La yuhibbullahu al-khayinin. Alloh Taala xiyonatchilarni hech yaratmaydi degan. Endi Alloh Taala yaratmasa, ishlarimiz xarob bit endi. Shuning uchun mana bizning tatar xalqina men murojaat etib aytar edim, agarda shunday mumkinchilik bo'lsa. Mana fursat aytingiz. Bizga mana shul amonatni tatar ismin saqlarga biz tatar xalqi bo'la turib Rossiyada ikkinchi hisobda xalq. Әле урысча әйткәндә государство образующий народларның берсе без. Именно шул аны без саклап калырга тиеш. Шул аманатны, ата-бабаларыбыздан килгән исемне, тарихи үзебезнеке танылган исемебезне сакларга ничек кенә булса да саклап калырга тиеш. Иншалла. Рәхмәт яусын хәзрәт. Сау булыгыз. Иншалла күрешербез.